Pembahasan Manta Diabal Tabas Temi Tua Sinuat di Mateo. Novit de Jesus miampai daw i Peter omi James omi ito pinay kusay di sido i John. Ang mga tayo no do tuminakad di nuhu takabas idnombo da nakano ziyoho da minsoson di dayo no idumbangan diyoho do no sihiw sido minimang babang miaga di tadaw i vos di sido. Omi na pabasan nga di sido nga di dumadi da miaga pinuak di binabang. Tigogi da minintahang da diyoho i Moses omi Elijah masa ziyoho melang kibos miampay di sido. Dari binabos no i Peter da di Jesus. Oy Tuhan kadi sido. Koy mazan iti da montok da toko da iti. Nung humizab ko. Nga manodo zo da tahu husap da iti. Iso montok diaw. Iso montok di Moses. Iso montok di Elijah. Kakal po di sido da mosbos da ontok tigogi da kiva gabun tobuong da minamahikup dia ha da tinggal hungung. Mantad di gabun da minikot oho i minabos. Itino itanakku i kaginaban. Umandas isido da kananganku. Pagkinangaw no di sido. Kongo na pa diha iti tungub no da tana i makiki ang habi no hinguban da ko osi. Ngayon tutuk na Jesus kamao na ziho ingkakat kadisido da minabos kadako si Zay katiangog na po ziho nga ay soy sanguhun na kita diho nga i Jesus no di masa ziho munduk mantad dinuhu takabas anuay na di Jesus ziho di tia penu kadapoy ho o isay do kokomoy di Pinoki kita dagisom i do katungag mantad di paimpatay i tanak do tuhun. Yabal tabasi di Tuhan. Pazan di diawi Tuhan sa Jesus Kristus. Tabinay kang awit ya pembahasan dabal tabasi montok da sedap lebay na diti dahil timpu kasamban tabituan pa diti nga nanumantad book di Sancti Matthew sebab na kazo da kalamazan di lamazan toko da tadabay na ibos na pa da Ingles nga the Feast of Transfiguration. Tadi na pag ito, nongoto ko mantad di abal tabasi dan nombo do nakasihiw ibos di Tuhan Jesus. Iti abos do transfiguration no pong mantad do bos Latin. Kiba o duvo o bos diti. Yeah? Figura. Figura. Ano kamazan? Kamazan na pada trans nga kohon, change, kabahiw, bertukar. Figura, bos na pada Inggris nga figure, bentuk, form. Jadi kemazan na nga change of figure no kasimban. Ino kemazan the transfiguration. Nga bos na pada malazo niti ya. Ito translation no po da mantak da bos malazo ti transfiguration no pa nga susubay takudi. Penampakan Tuhan. Awi kahasai. Sebab mantak da Orthodox Church
Tiada pakalamasan da bayan na palitinga na han nagi sebagai da theophany. Theo, God, kidaingan. Phany, kapagitanan na Tuhan. Jadi penampakan Tuhan. Theophany, manifestation of God. No what manifestation of God? Sebab nung pinakinangaw tako ta tapat iha abal tabasi di banan diti. Sabi apitia tahu persona teka tiga pribadi id Tritunggal Kudus Trinity. O kita tako iha nongo tako da daiti tiap pembahasan di banan diti. I Jesus sebagai Tuhan, Tuhan. I ama dari surga, tama toko dari surga, nongo toko domina bos, i bos di sida, domina bos, ano ka di sida, itina, itanaku, i kaginaban, umanda si sida, nakananganku, pakinongo na di sida. Ihaw na pa nga bos, kinaingan tama. Spiritu tabitwa, i gavon. Iminonokop di Tuhan Jesus. Dari ito tepat lagi, kusudong lagi, dari tiya kalamazan na bayan na paliting nga ayahan na toko, tay kapunganan na toko da theophany, penampakan Tuhan. Nga ano o kamazan niti mantak na toko? Inatimong dari tiya bayan na niti, mantak timpo na kasambahan tabitwa. Mantak na toko, tiya kalamazan na bayan na niti nga papaso da tako da kumaysa na po, sabi da tako na pang disfigured. Disfigured na po kumasan, manada tako na po da tinalam kaya, magansak tinalam. Kadang-kadang, memang tako da Inca shape daw dati. Paimbasi, apasi shape daw. Tapi kadang-kadang kiba da sebab na ditumaw asong ko aso dati tay ka gumo sebab daw, ausong ko abasi kita tindalam di menanto kon saka. Disfigured. Cacat sikit bentuk. Iyan na kamazan. Mantok na toko, disfigured na po, nga sebab da dosa da toko. Amin na pagi, da itya transfiguration di Tuhan Jesus na pangapapasaw da toko, da kabasi mahik toko. Dahil kausus ba da toko, tinan da toko, pumusaban da toko, miyampay di Tuhan Jesus. I Tuhan Jesus, bas na pada porang puting ngayon kakya, He reconfigured us from our disfigured state. Reconfigured, bos yan takawago. Dumade di original yang kuwa ko da tinan da toko, pamusaban da toko, spiritu da toko. Amin na pagi, na iti akalamasan pa diti nga puposo da toko. Da tamay mo toko, masiti humansan di Tuhan. Sebab sebagai da Tuhan tamod, mamidos sa toko. Tamay mo da ato toko da panginaman da dosa. Nga, sebab na di Tuhan Jesus, kabasa toko, doming kakat, mantad diti kalangatan nga vi dosa. Kabasa toko, doming kakat, sebab na sunung patuda, kibada timpo da ato toko da dosa. Kabasa toko, da dumadi, da pantunod kaza, ipantapat kaza, kainanin na da toko, ano kamazan ni tiya paingkwat ako di patut na kaza day mata di Tuhan. Ikasudong na kaza day mata di Tuhan. Sebab di Tuhan Jesus. Amin na pagi da sangyan ko na po da dumadi da Christian dinumanod di Tuhan Jesus. Ang pagsuan ko day sakramentum da pagsuan.
Sebab pegui da katanut toko da figure di Tuhan Jesus, keposisian di Tuhan Jesus, upa atau kebuas di Tuhan Jesus, mesti toko da matai mantad da keposisian toko di au sengkua kesudong imam midosa. Am kapatazan na po da mantad da dosa nga vidihang nga tinandan nyampai da persuan toko. Sebab i-baik di memonsuda toko, mamatay da dosa-dosa nga vida toko, mamahyong da dosa nga vida toko. O miyampay da inaponsuan da toko, tumuwag toko miyampay di Jesus, ada di toko da tuhon kababago. Itino, apatut da pemusaban toko kaza da timpo da bayan na diti. Nada di toko da tuhun kababago, nada dari toko da tanak da kinaingan, sebab na di Tuhan Jesus. Nga kumuduan apa? Masih tidak on da toko, masih tidak loti on toko dari da timpo diti. Nga itia dimpoton da toko sebagai tuhun Kristian. Anu tujuan da toko da paimpasi da iti. Tujuan toko na po. Dimpotan toko na po. Paingangkab toko tamoy mo na po nga. Da insan tadaw, paimpasi toko da kaposisyon, hawi binasi kadi pamagunan iti. Da dambo, dahil kinaingan tama, kinaingan tanak, Tuhan Jesus Kristus, kinaingan Espiritu Tabitwa, isa at Tuhan ang taho persona. Dari paradise. Jadi ino pagi, da sundungi ma, da kakal toko da pamagunan iti, kiba da timpo da kahiyo toko, da tumanod, da ukum ngabi di Tuhan, kiba da timpo da awsong ko toko da ohi da di Tuhan, nga da timpo diti, ahapon toko mahik di Tuhan Jesus, da mintang to, tepat da sabab toko da tinumanod di sida, maka napa kaing da menahima di sida sebagai da Tuhan toko da insan pabago da keposisian da toko nakano toko di da kaguhi da keposisian toko di pentunod i abasi. Jadi ito pinay kong abi kanaw mo ng kato da Tuhan sebab na da boss sa bitwa di sida diti kanaw ti hambusa da toko da sumamba di sida da kasamban ta bitwa diti.